Aho Fabi. Uraboneza. Uramakuru. Uri ni meza. Akomeye. Aho turakomeye. Uzi inkuru se iri mu mujyi. Oya. 24 abakundwa na Yesu bafite igiterane live concert. Umugongo wawe ni mugari. Iyi hano muri Dove hano waruvuga gatoya. Inkuru ntabwo waruyize. Ntabwo nari nyine. Ndakubonye kubera nari maze iminsi ntakubona. Ndavuga nti iyo nkuru nziza nawe nyikubwire. Yigo pe. Urakoze. Mwari mukomeye. Turashima Imana dore ari guhaha. Mvuye guhaha. Yego muraho. Ja muraho urakomeye. Ya makuru. Yewe. Muraho nawe David. Muraho neza jama. Makuru ni meza ni meza neza. Hagaze neza cyane. Akomeye. Uvuye no guhaha. Kabera ameze neza cyane. Ko muganira murazeka n'abantu bafite inkuru ziryoshye. Dufite inkuru iryoshye. Kagira inkuru rero. Dufite inkuru iryoshye hano mu Rwanda hose. Reka da. Nitwe dufite inkuru iryoshye. Yari mu Rwanda hose no mu isi hose babaye. Dufite inkuru iryoshye ahubwo rekanye ko. Yego rero. Korara abakundwa na Yesu. Ikorera umurimo hano ku Gasabi. Yego. Ifite inkuru iryoshye. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 ibihumbi 2024. Neje bundi. Ejo bundi. Harabura iminsi mike. Ifite igiterane gikomeye cy'imbatura mugabo. Ko hano mw'uyu mujyi nta yindi nkuru rimwe iravuga. Ku itariki 22 ifite igiterane umugongo w'Imana ni mugari. Live concert kizabera muri Dove Hotel ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 2024. Isaha y'isa 8. Ndabatumiye muzaze. Je nzaba nicaye imbere. Haryo Hotel Dove ni iherere ku Gisozi kuri Yerika. Yego. Mu marembo ya Yerika. Haruguru gato nka metero 50. Ahantu hari amazu meza maremare meza cyane. Aho hantu ndahazi. Yego. Turabajama. Dore ukuntu nyine meza. Ahubwo se uzagerayo nabyara mbere zaba mpari. Yego. Nabwo byaba nyuma birumvikana gahunda no gasazi nabwo nzaba mpari. Nanjye kuri iyo tariki 22 nari mfite gahunda ariko kubera ukuntu nkunda kureba abakundwa na Yesu byo kugasabe hara ku Gisozi nzitabira nzamare. Tuzahahurira. Turahari rwose. Tuzabana umugisha. Yego. Murabeho. Yego.